Ha deixat bravemonde che la deuxième édition donc de Carecar donc dans la commune de Lourios-Icher dans la Bad d'Aspe, qui est en compagnie de Jean Lassalle, Jean Lassalle. Adichat. Jean Lassalle, qui est député de la quatrième circonscription dos Pyrénées Atlantiques, conseiller général du canton d'Acus et maire de Lourdios, un MAQ. L'an passat que avait fait une caminade de 6.000 km pour rencontrer les citoyens. De quel avait retenu de façon braque, de façon synthétique? D'abord, merci d'être ici, à Lourdios Ichera, per mo che abbiamo la chance di parlare in guerra alla lunga nostra. E même en questa tavola tiene praticamente la maggiorità delle deliberazioni nella nostra lingua. Voilà. Che sui partiti per me ne può pas mai supportare ce qui esiste nell'Assemblea nazionale a un nome del popolo e che mi sembrava che il nostro paese che era partit sus une chancamie. Une chancamie du point de vue de la relations entre citoyens et élites. D'abord, per me il n'y a pas mai nada confianza, che io confianza che è occupata. E entre los citoyens, entre ells, per me, quando va a parlar, che d'abord era crisi sociale, era crisi dell'economia, e presque era crisi dei uomini. E els homes no es parlen mai entre ells. Can pou és just els aures. E can vites que no semblen mai a una vita en societat. E quando avete incontrato aquest món, de què van dit? De què van ballat com sentit, com impressió justament d'aquest rapport? D'abord que van era plar quellut. Ce qui n'est pas è stato forcément era pla comprès quan sui partiti de sì e même pendant tutta la perioda. Però sì che si marcia a requetar a raccogliere le vacas, potete dire bonjour a Ubesi, ma se marcia spasta a tau chilometri. Ne pas è stato era pla comprès, ma tutti can era pla comprès ce qui esi. E ne n'hai pas trobat un sol qui ne volia pas parlare. Che era una delle grandi spose che avevi, che mi hanno parlato e che mi hanno parlato su tutto, momenti solidi del chômage, dei problemi, del manco di travaglio, di ciò che è, ma che mi hanno su tutto parlato, di manca, da ida, in saunei di umà, non hi ha pas més de d'umà, e che mi hanno detto, sustot che non aveva pas més de destí partagiat e che aveva era de por de l'adviene. Bon, que avem un sondatge publicat per Sevipov, un baromètre regular de ridança entre ciutadans e elegits. Bon, 87% dos ciutadans que consideren que os polítics ne se preocupen pas de món de comerç, que avait hagut una impressió inversa d'aquest món, si van ben arcuellut, que eren disposats a parlar d'abús. Oui, che erano disposati a parlare io, però che consideravano che posavi un acte che avevano parei e che ne ben vede che posavano un acte civique. So che mi hanno detto che confermano le vostre cifre, io che contavi sulla mano e che dici che non su 10 non avevamo pas nada confianza in nos audis. Non vuol pas dire que han raison, surtout per que crei que los politics que s'ocupen e que hi ha ara que són animats per una gran passió. Més, per contra, que acabem al carrer, que han el sentiment de que no pesen pas mai sus les decisions maies de uei, que los sos i ce qui apparen, i pas la traducció vernesa a la tecnocracia, qui ens ha pres la plaça, qui ha pres la plaça del poble. Per ce qui est de l'utilité de l'action dos hommes politiques, que ben un bon exemple, que par exemple la bosta rapide d'appel PDG de Total, Christophe de Margerie, en commission dos arras économiques de l'Assemblée nationale, bon, qui tourne mai respecte à l'usine Toyal dans la Bad d'Aspe,
per la quale abbiamo già detto io come della Hami, che torna a precisare che è importante, è arrivato in guerra a convaincere gli electus giustamente dell'utilità della busta action quando avete in face gli uomini che apparentemente ne semblano pas sensibili giustamente au travail dei parlamentari dal popolo che sono supposati a rappresentare. Che è difficile. In tutto caso che hai partagliato. Kenya har arramat chi pensano che non serve per me da re, so chi è, e che io combatto Dio via lui, ed è che è che era finalmente tam havale. Ma è che ne ho sarrat, tabe, chi non parla in passera, ma chi mi scrive in hera, o chi mi telefona in hera. Tu, à la fin de la vostra intervention face à Christophe de Margerie, qui avait dit que sui la poc de causes, qu'il y a eu confession à ce que vous dites, ne pèse pas trop face à vous, tout. Oui, mais je n'avais pas forcément une confession, car me l'ai eu déclaration, t'as eu prise de conscience. Mais che volevi avere, che non pensavi passare in causa, infatti, che so chi hai detto, ma che di morire senza sé. Ne pensi di passare in causa davanti tu, ma che sei senza sé. Che vuol dire che ne hai passato redefinito. Il n'y a pas à la définir, tout on s'intège pas la faiblesse du pouvoir politique face au pouvoir économique. Ah, che ne ha pas meglio del rapporto di forza. Che hanno gagnato. Che hanno gagnato, erano quando votammo, che votammo tutti parieri. E però, los francesi, ma cos'è badehos? Che ne si dice? Ne avessi tutti set, ad esempio, in 25 anni, los mesmos choix. Che avessi tutti voluto, era un'economia libera, aperta, di libera concorrenza, di lasciare circolare la moneta senza nada di difficoltà, e a dare che non volete credere che ha elezioni da più a destra o a gauche, da più sensibilità differenti, ma che fosse non sapete, a che ora che si può difendere dei tempi di Mitterrand contro Giscard d'Estaing, ma uè, che avesse tutto sciausito, esus, e esaudes, e perdu scopo da massa, le stesse cause. Donc, effectivement, quand tirant la conclusion qu'avons choisi nos audismes de ne pas peser sur le destin. C'est grave pour un qui est député. Et l'usine Toyal nella Bad d'Aspe, che partage à lac ou passe? Eh bien, non sais pas. Il y a des partis qu'il y a déjà en 2005 et 2006, quand après mais de 15 ans de discussions, parce qu'on n'a pas fait, n'a pas choisi pratiquement de mourir de Hami. A Tau, che è tutto sagliato davanti. Ma che hai voluto dire che non era possibile. Perché era un'usina che andava era pla, e chi gagnava era di sos, e che era un'usina che aveva nato quei iumerish in Giappone. Sta reemplazzando il guadagnato da chi era partita, e che aveva improntato, e sos sta pagando l'avione, sta andato al Giappone e sta andato cercare. E quei che erano obbligati a partire, perché total non aveva passato la riconversione dell'AC, che ha la sua ricchezza, che ha la sua fortuna, che ha portato concessioni in mondo intero, concessioni che sono state sgahate avanti per la SNAP e per ELF, sapete, in maniera pittoresca, backup, ma da backup total, che ha avuto un capitale enorme, senza possibilità di immaginare. E non ha solamente avuto la sensibilità tra pulitezza di dedicare tutto da plume, di rilanciare l'economia. E so che è sì, che so che hai detto a Margerie, malheureusamente, con il mondo intero, in Luan, che è l'immagine della Francia, che ha bismos, e a chi è mau, non è pas possibile di aggravare, non sei pas si partiranno che vogliono tornare a partire, ma che sairei per tutti i moyens, tutti impesciati, per me parlando di usina, che parli di migliaia di usine in Francia e Audios, che sono partite da tutto il mondo e che pensano che l'usina che sembra di vuoi da vanno per svertare, l'usina che partisce petit a petit, che non è partita da tros,
ta calma tout le monde, los sindicats, i los aurès, i los maires, i los deputats, i tot. I après que hem partit tot. D'accord. Donc, que sentit qu'il y a le risque vertadero que l'usine parteix? Oui, que demora, mais l'any passat, que la vam deixar un mes de juny l'any passat, que la vam deixar un mes de setembre, après que la vam deixar a Nadal, que la vam deixar que l'han deixat un mes d'abril, et l'any passat encara heit. Donc, quelle l'impression? Si hem le bilan de tout ça, la boste comme de la Hamie, l'Assemblée nationale, donc la boste arapada da Pluseni Margerie, est obligate de des mia actions spectaculaires, ta obtiene ce qui boulet, que y obligation tabus? Oui, e correcti. Per mo che m'agrada era també d'estar io a mi e io ligut qui ageix d'una maniera normale e qui ageix com en tots els col·legues. Mas quan era impossible, per 3 cops que ens he trobat, en impossibilitat de arrer. Quan he candidat en l'assemblea d'ocupar Sarkozy, que sono il deputat che l'ha ocupat, che era da difendere la gendarmeria e i centri de securs, a Urdos, a 5 km del tunnel més gran d'Europa, a revés que hi havia 2 tunnels que havien cremat en les Alpes d'abcentenes de morts, i que em tiraven a la gendarmeria i els securs. Més en parlant d'Urdos que parlava de tota la França, que era la mesma causa que es passava. Da per agrava de la Hami, que he parlat de la Valea, més que he Rabat, més que he parlat també de totes les usines. I d'aullós que he trobat ara de patrons que m'han dit merci ara, que t'haurem hagut de seguir, que t'haurem combatut. I en partint de marxar, que he parlat de sí, més que he parlat de tot. I que he dit, que he volut dir en escoltant i en marxant, si nos llevam pas, et donc que serà el sang qui remplaçarà la intel·ligència. D'accord. En ta torna a l'Assemblée nationale, per un bon que torna de la vostra caminada donc en décembre, le 22 de gener que la lei de la non-accumulation dels mandats qui est adoptada definitivament a l'Assemblée, que rappelem que ocupas 3 mandats a l'hora d'ara, vull dir dans le journal 20 minutes que diuen que qualque d'important interdise l'accumulation en pacha elegits d'estat de xèrif qui règnent sur un parcent pendant années et années. Vous comprenez cet argument? Oui, et que una de les raons que ha de que he votat aquella llei, que l'he votat també per mo que els milers de concitoyens que he reencontrat en tota la França, que ven el sentiment que hi havia aquí, que el carrer que no comprarem per mai, e che da dice t'sta oneste che è stata io e vota è meglio difficile per me che hai votato contro ciò che hai che sui deputat che l'has dit che sui consigliere generale e sui maire de canat causi con mandat justement non sei pas che hai 3 anys d'après la lei da causi ne potete pas décider ad ara no per me che hai posat un acte nacional d'après la marxa, que sou obligat quand même vis-à-vis de ce que he fet i de ce que he pausat als ulls de tots de veure ce que balla, si realment si pot haver al carrer. Jo l'idea que cal tornar al poble, que cal tornar a desvetllar el poble, la paraula, qui no parlen per mai. Això que es pot adaptar un mandat local, n'hi pas besoin de cumular un mandat nacional i local. He ensaiat pendent 30 anys, però he passat 25 anys a un mandat nacional, que sei que era difficile. Però que pot ser tot ce qui... N'hi ha pas de coordinació entre les lluites nacionals i locals. No, n'hi ha pas prou. Non pas prou. E la por che n'hi ha de me a me chic. Per me, lo deputat sol, chi sarà? Non va pas estar ni tu ni io, che va estar haut funcionaris o patrons che avranno lo temps du 440, n'avran pas bisogno de passar anades a sa conèixer, a lluitar ad arribar a l'elecció. E lo nom i els sos che representen o lo prestigi della funzione che suffirà.
mas ne representeranno pas mai della mesma maniera. Per non ne pas parelli, stiamo secca, tutto dia, assi, sabe, san hemau, darrere la cama, tutto dia. Per questi amici che dicono che hai bisogno di tu e che soffrisci. Ne parla la mesma causa che di sta a paese, a una stuzzo chi cau in assemblea, ah, monsieur le député, monsieur le députat, che ha bisogno di cosa? D'abord. E che era vista, che aveva detto, era l'uente di tutto il re, che per me dico, che riparta di là, ma ne possiamo passare mens, per me, che era talmente marcato in spirito di che era una causa principale, che non è stata. Che non è stata quando aveva un deputato, presidente del Consiglio Generale, maire di una grande villa, presidente di una grande intercomunalità. Da due mandati non era pas tutto a fait pareil. Bon, en tot cas, qu'avait dit que 2017 en Takausi, puisqu'il y a d'aquest moment que s'appliquera donc l'interdiction d'accumulation de nos mandats. Le médich dit qu'il y a beau le débat sur la ratification de la carte de las langues minoritaries ou régionales, qu'avait expliqué que le danger bertade en France, per mo que y a bio tous ten le vieil argument que las langues régionales est un danger en l'unité de la République, qu'avait expliqué que le bertade danger en le français que era l'anglo-dollar, que exactement aquest de que il concepte. Que era imat traduit era luenga de Shakespeare, qui est la luenga. Mais non pas l'anglo-dollar, qui est la luenga qui s'est imposée à un monde entier, qui est une luenga sans mémoire, ni sans rêve, qui vient de l'autre. Sans saunei, voilà. Sans mémoire ni saunei. Et que s'impose a nos audis, et quand même, nos audis, la France, pas io, attends, mais les députés, les élites, qui avaient renoncé à défendre aquella langue devant le monde entier. Or, que une langue universelle, une de las rares, comme l'espagnol, comme l'anglais, et que nous qui la défendent pas mai. Et au contraire, si la défendent la francophonie, de tous les amis qui avaient perdu, que l'on podrien tornar a una langue, la grande langue qui era, una langue de liberté, una langue portusa d'indépendance de la cérémonie, indépendance d'action. Di langue qui parle aux hommes. Les langues régionales, si segueix le vostre raisonnement, que podran tornar a ballar au francès la place que il a sua? Che io forza, si voi una grande equipa de Francia, che ha bisogno di avere equipe per tutti, che parlano della Francia, ma che parlano del passà, che parlano di lui, che parlano di nostre, dell'ordios, e che a chi chiama Horse, e che è stata la grande vestiesa che abbiamo fatto semplicemente 150 anni, che voi comprendete che il y a 200 anni, quando la rivoluzione si installava, che la Repubblica aveva avuto poco che era lunga, ma che ha un secolo che sapeva era pla, che non era pas il caso e l'unità che sarà heita, per contro che abbiamo abbandonato, so che non avremmo pas jamais avuto abbandonato, in un paese che si è costruito come il nostro, in una massa più plesernaciosa, e abbiamo stati, che è sul paese del mondo, la Francia, che è qua, ma ne possiamo marciare che rispettando le province del nostro paese, da per la lua luenga, e le cops era lua luenga, per me che ne avete cops nella due nella mia provincia. E in la San torna, che è una forza vera che torna, e che permette ai francesi di tornare a regare forza, per me che è una partita del patrimonio del paese. D'accord. Jean Lassalle, merci pla d'aver participat a aquesta edició de Carecar, merci pla d'ens haver recollit aquí en la vostra comuna de Lourdios i Xera. Nosaltres que disem dins que les primeres d'un nabet numéro de Carecar, magazine de politique perpausat en coproducció d'AP Octele et la Fédération interrégionale des médias occitans. A dichat. Et merci, Hera. Et merci, Hera.